يمكن ده يكون اغرب فيديو هعمله، وما يتهيأليش ان انا هعمل فيديو من النوعيه دي تاني، لان انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان استقر على حاجه او اخد ودي مع نفسي كده واعرف انا هعمل ايه بالظبط. زمان كان الواحد الخيارات قدامه تقريبا محدوده، فما كانش بيحتار كتير، كان يا اما يعمل كده يا اما يعمل كده. لكن في ظل الانفتاح اللي احنا فيه وبقى فيه اختيارات كتير قدامك، زادت الحيره. وهي دي الفكره، كل ما تزيد قدامك الاختيارات بتقل فرصتك انك تاخد القرار بسرعه، وده بيخليك تتاخر. حته التاخير دي مش مشكله، المشكله الاكبر ان انت ساعات بتبقى مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. حتى لما بتفهم بتلاقي نفسك طب ايه ده؟ طب امال انا كنت بعمل ايه كل ده؟ بتحس ان انت ضيعت وقت كبير قوي. انا مثلا لما قعدت مع نفسي كده لقيت ان في فرق بين 3 حاجات. يعني انت مثلا تقدر تقول لي ايه الفرق بين اللي انت عايزه واللي انت بتحبه واللي انت بتعمله؟ لو انت بالنسبه لك التلاتة حاجه واحده فانت محظوظ جدا بصراحه، لان نادرا ما بتلاقي حد كده. باختصار شديد جدا وعشان ما اطولش عليه، اللي انت عايزه ده هو الهدف، الغايه مش الوسيله. الحاجه اللي انت عايز توصل لها ممكن تكون الحاجه دي ماديه زي ما كلنا مثلا عايزين فلوس، وممكن تكون الحاجه دي معنويه ان انت مثلا عايز توصل لاحترام الناس او تقدير او شهرة. اما اللي انت بتحبه فدي الحاجة اللي انت بتحب تعملها وما عندكش مانع انك تقضي وقت كبير فيها، ودي غالبا بتبقى الهوايات. اما بقى اللي انت بتعمله فدي الحاجة اللي غالبا انت مجبر عليها، انت بتعملها غصب عنك، زي مثلا الشغل او الدراسة. حتى لو انت بتدرس حاجة انت بتحبها بس انت مجبر عليها، انت دي الحاجة اللي انت بتعملها وغالبا واخدة كل وقتك. الناس اللي انا قلت عليهم محظوظين دول بيبقوا غالبا ال3 حاجات فعلا مشتركين في حاجة واحدة، بتبقى غالبا عند ايه؟ لعيبة الكورة، الممثلين، الفنانين. بس انا لما فكرت شويه لقيت ان احنا سهل جدا نربط بينهم حتى لو احنا بنعمل 3 حاجات مختلفين. دايما كده بتلاقي حاجه في النص، حتى لو ما لقيتش اللي يربط ال3 ببعض هتلاقي غالبا 2 مربوطين ببعض، في 2 كده ممكن يبقى في علاقه ما بينهم. اول بقى ما تكتشف العلاقه دي هتبدا تعرف انت ممكن تعمل ايه في الموضوع ده. انا غرضي من الفيديو ده ان انا ما احتارش كتير بعد كده، او ان انا اعرف انا المفروض اعمل ايه، او من الاخر كده اكتشف الحاجه اللي مرتبطه بين ال3 حاجات دول. في حد ممكن يقول لي طب انا يا عم اقتنعت بكلامك وفعلا انت كلامك صح، بس انا ال3 حاجات ما لهمش علاقه ببعض اطلاقا، حاولت وما عرفتش. يعني انا مثلا عايز اعمل حاجه وبحب حاجه وبعمل حاجه تانية خالص، وزي ما انت قلت انا بعمل الحاجه التانية دي مضطر عشان اعيش. خلينا ادي لك مثال. في مثلا حد يبقى عايز يسافر، هو اصلا هدفه ان هو يسافر، ويكون بيحب التمثيل، حاجه مالهاش علاقه بان هو عايز يسافر، ويكون اللي هو بيعمله ان هو بيشتغل كول سنتر مثلا. على فكره انا جايب المثال ده حقيقي، ده حد اعرف فعلا. ال3 حاجات ما لهمش علاقه ببعض، بس عامه لو جينا ركزنا شويه هو اللي هو عايزه ده منفصل، يعني حاجه هو لسه هيعملها، هي دي خططه المستقبليه، هو عايز يسافر، فممكن يركن الموضوع ده على جنب ويحاول يلاقي علاقه بين اللي هو بيحبه واللي هو بيعمله، او على الاقل قوي يعرف ينسق ما بينهم، يدي لده وقته ولده وقت. ده برضه هيسهل عليه بالمناسبه. وطبعا بعد ما خدت واديت مع نفسي وشفت انا عايز ايه وانا بعمل ايه وانا بحب ايه، حاولت ادور فعلا على الحاجه المشتركه ما بينهم، والى حد ما عرفت انا ممكن اعمل ايه، او عرفت ايه الخطط اللي انا ممكن امشي فيها. واللي عرفته برضه ان ده محتاج وقت، وانه مش هيتعمل في يوم وليله، وان جايز جدا يكون اللي انا وصلت له غلط، وده اللي هكتشفه مع الوقت. بس المهم ان عرفت ممكن اعمل ايه. انت بقى عرفت هتعمل ايه؟